Auto identifica atleta fini fon sira iha futuro hori prepara para participa e evento nacional no regional sira. Clube Dozan Taekwondo Dragon Wentel plano batina nei. Se realiza evento internacional Dragon Wentel Open badala 5 treinador Clube Dozan Taekwondo Dragon Wentel Mateus Filgueira Satol hirak nei bazemeng hira participa iha distribuição prêmio bamananai sira domingo foi em lalais nei. Tuir Mateus Filgueiras evento referência na cloque ba público tuir nível internacional tamba conta participação husi atleta Nusa Tenggara Timur Indonesia. Ba Clube Dragon Wentel ami ba evento nebe que Railarang ami pronto para participar nomos internacional e ia tina indonesia ami Clube Dragon Wentel asik se halo evento internasional Dragon Wentel Open ba dala 5 niang ia tina indonesia ia novembro lai dezembro larang evento dene last am feng halo mebe am halo tinang hatona tinang hat liubana Dragon Wentel Open primeiro ia 2018 19 dia 20 no 22 ami halo Dragon Wentel Open no ia tinang kotuk ami label halo tambah antes ni ia 2023 ami label halo tambah hetang mas apoio usi Grand Dragon basirnya tinang lorong basirnya anta ami hala pali evento Grand Dragon Open badala ruan yang no ia tinang kotu kami label hala tambah ami lore atleta ba participa evento internasional ia Indonesia antau tinang dena ami se halo kuntuna sang Wentel Open Dragon Wentel Open badala 5 semba evento ba evento Dragon Open ni yang ne evento internasional na kloke ba klubu hot-hotu incluímos itania nasang business ia Indonesia ane sang Kupang Atambua Soe Sira hot-hotu eu pernah bel participar. Antes ne Clube Dozan Taekwondo Dragon Wentel sucesso consegue realizar evento importante balong ia tina hira kliwa kotu horifo oportunidade ba atleta sira haturu sirnia talento David Gonçalves Ziemen.